Итке беремети күнү 2 час өрү боларын курдук биһиге радиобыт агасы пире бу кемге күйө акыранга буга эпирге колбанар. Онон күндү доготтор бу кабаргытын истиячилер битин, оны көрөчүлөр битин саскы сандал брахнигынан ититигис теңник эгерделибит. Быйыл педагог оны уятчы хылынан биһиге агас эпир битигер үгүс оскола коллективтери жыттылар. Бүгүн биһиге брахниктагы студия битигер усалдан улугун сотту орто сколатын аяр педагогическая коллектива гыжыттыр. Келен хер брахнигинен кыргыттар. Бүгүн каңытагыр дааны биһиге студия бит кергенен, сименен, бүгүн биһи көрөчүлөр бит бу студияга бар. Тюльпан боллун, бу кинигелер, бу седех этерге дери киһи караган үердерин хоктар, өссө 2 блок бүтүгөр биһигим, онногор жежени туйын хоктары мен студия бүтүгөр киллерек бит. Бу барта сотту орто сколатын аяр коллективин үтүөлете. Онон бүгүн биһиги студия бүтүгөр директор Саха Республикатын үерегеритин үтүөлөр үлехете Ирина Михайловна Петухова. Бүгүн биһиги студия бүтүгөр педагог библиотекарь үерегери туйгуна Зинаида Николаевна Бочкарева жыттыр. Биһига үрәгәри үтүеләх үләһитем. Итенне бу соттор тусколатын директорин научной методической инновационной үләгә солбиятчыта Варвара Михайловна Бурнашова. Онна мастер иске күске үретер производственный үрәктәһен мастера. Бүгүн биһиге жыппыт Екатерина Семеновна Васильева. Дигенер алан күрдәхә Екатерина Семеновна эн анал бу агротехнологический үрәктәһингә клатыңыһин беле каһайна була. Булан күрдәккә чакчайгыз колагат айымнылар үлетин тоһта. Жа кайда хилистене мотуктанан осторияга цагаламытай Ирина Михайловна баһалыста. Үтө күнүнен кылгастык оскола историятыттан билгеннерери бип боллакка биги усалдан улуһун соттор тосколата тынчы 909 сылттан улуска бир самай кыржагас үрәк кыхата билеген бир дойдулакпыт общественный государственный деятель суриячы боюн поэт Сергей Степанович Васильев Барагонская атын сүгер хоногор сүрүн осколатыттан кынаттардан алын сүйө класстар арылыбыттары соттуга. Онтон 1975 сылтан ылагалан бейте туспа солдах истех сотту ортос колата тотуллан үлага кирен улахан саңа эдер педагогический коллектив Иван Иванович Пирожков директор давлетин сагалабыты. Тоғыны сыллар кемнеригер бу осколабыт самай үлетен хайынсқатын булар кемигер олу курбут кехебитинен болар беге оғын сылларга үлелен келбет директор быт Саха Республикатын үтүлә учталла Михаил Николаевич Абрамов болар. Онтон беттех үле хайынсқата бука барыта ити, үерети, арас хайынсқатынан бияқа билеген тутулдан келле. Бу кемнерге элбек көлүөнне оголору ыччаты үлега үерекка билиге такаян үеретен тахарбыт биге олус элбек санна ветеран учталлар дагбыт. Түгеннен туханамын мен бүгүн ветеран учталлар бытын Россия президенти Владимир Владимирович Путин биллер бит. Педагог, он наставник, ол беттер учталыну хаячы сылынан ағардалекпен бағарабын. Ол беттер кенергел бәк болғымты бұйыл уруллары биллер, онына бейонына бары күспүтін урақтақ бұд. Педагогическая энциклопедия бұйыл 6 тома тағысты. Бейіз колаттан ардас бұл энциклопедияға керен бәйтін үлелерін сырдап бұд учталылар болалар тоз учутал. Оннаттан 2006 жылтаныла Российская Федерация президентин граны олуқтамыда бұл национальный проекттар олуққа керейлергер. Оннотон амбастакынан 2006 жылдаға бейіз колабыд Россия гранын, президент гранын ылары сетеспете 1 миллион нағаты ұчылыр қолыған сумма бейте бир түһүмәк үлебит түмүгө боларын көрдөрөр. Онтон беттех быйыл опсая биге осколабыттан коллективтен сетте учутал Российская Федерация президентин бастың учутал гранын ылар хитеспеттери, онна Саха Республикатын Илдархан гранын төт учутал ылар хитесте. Онтон ыллаттон билеген биги үлелен хамнан келер боллак бутта хама юттан кендики түһүмәк улахан сетебитнен боллар, бу былыр сыл боллар, онна былырын бачаларга биге осколабыт 2-3 меселер саңа тас тутута өр сылларга кетеспит бары ыча того общественность күппүт үлелек тутубут үләк кирен билеген үлебе хамдаспыт
үлелер битер бар условия бу квартеттер илинне ден оннотон инникитин дә элбә проекттар буланнар элбәхтер. Билгинже бихи күйе караңга эгос колагытын көрөн астыбыт. Киржик тыгеригер балыскан улахан бу тасос кола тутутун үссе бирде бихиге билин экранга көрөн ахыкпыт бу сотту ортос колата. Россия президентин анал гранын ылан көрүңөрө бу билген экранга бихиге бу тасос коланы көрөбүт. Мин үнүрүн бу хейга такка жаммын серки көрбүтүм осколагытыгар бу каз көрүдө раксын Сергей Степанович Васильев Барагонскай үйретер такаяр кохонун тыллара. Оолар бээлери кепсен. Ити курдук жа сайды соолугар үктенер сорту ортос колата. Быйыл жа педагог онна уятчы хылынан чакчы бу кепсири бит боллакка. Варвара Михайловна, эхиха бу Раиса Рясовна Кулаковская курдук биллилер, өтөкеннер, учуталар үлен аспыттара. Сибәһе тутуар боллак кетти. Тутухан биһиге осколабыт историятын, традициятын оңрачылар бу биһиге ага көлөне ушталар бу болалар. Биһиге оттон бүгүн осколабытыгар сүрбе выпускник дойдуларыгар олохсуян үлели хамны сылжабыт. Онны биһи бейбитин олох жоллох жондорунан агадабыт. Тойтербин сүрдэх билилэх тахамнах онны кере эйгелэх жонукатта алтыс быпытынан онны киндерге үйренмеппитнен. Олатен бу сколны мебен битердәгән. Оннотон Раиса Рясовна биһига 1986 сыллака үлетин соттор сколтан сагалабыта. Оны кини кере карамаңнагыттан калиягыттан бу соттун эхлегер олохтох поэт, соттун эхлегиттен төрүт ылар поэт Сергей Степанович Василий Баргонскай атын үйетитиге сүрдә кулахан үлени сагалабы дебит. Ол курдук кини оскола педсоветыгар Турорсан, Тарская Людмила Семеновна Лын, оны то биһи кыржага сити ветеран ушталар битин кытта. Бу биһиге оскола битгар каяндаганы тух Сергей Баглаев атынан лауреаттар бар болуктактар ден осколаны түмүктүр бастын выпускникка Сергей Баглаев атын иңерер болбуттар. Жебелеген биһи экранга көрөбүт бу Раиса Рясовна Кулаковская онны итиннине үчүгэй багайты картскалар көстөн астылар ди учуталлар кеннер истенде. Ите картскалар төннен ахыккайнар же бу учуталлар үтөмөсүннөр бу ким оңогай? Бу булана 2-нче сүрбе 2 сыл биес колтун битербит Света Местникова бу саңа тас оскола кирер битигер кини бете индивидуальный проектынан бу Ирина Михайловна Салтатынан бу ветеран учталлар бытын аныгы графическая ити стильге төһәрен фотогалерея. Олы сонун ди. Бу барта куар корттанар онна кас биографията барта манык ситерилден бара турукта. Онотто бу салганар салгы атынога ме бу теманы проекты саглыктах Биллен тура. Онуттан Раиса Рясовна келегаттен бие оскола битигар саха народный сурьячылары, поэттары келер болбуттара, бие жоллахпут холура ким Леонид Попов, ким Ряс Кулаковская, Сурун Омоллан, Рафаэл Багатайская, Степан Дадаскинов, Петр Табуроков курдук поэттары, сурьячылары кытта оғыс аспыдыттан, алтыспыдыттан. Онуттан те бүгін холура отут алтта Сергей Баглаев атын сүгер лауреаттар республика арас мунуктарга үлели хамны жаллар. Олортон аңардас 15 кей филолог идетин ылан. Олортон холура 2 кей бүгін НВК-га үлели сылжар. Республика тасеттүгер эме арас эйгега үлели сылжаллар. Атономик сиддергер олорор лауреаттар эме баллар. Ивенди конкурс күтөссө арысыя тамагар таксыбыт эди. Салгы булана соттугу народный театр терлибитин кенне Константинова, Гоголева, Татьяна Афанасьевна бияха келбите. Она бу театрын кытта теңге тутан кине оскола драм кружок териен, агит бригады териен. Она бу Васильевскай агылар терилден барбыттара. 1912 сыллака, она 14 сыллака те бастакы агылар оскола нехелек, она оруйон тахымынан барбыттара. Салгы бу агылар бұпылана улааттан республика тахымыгар сыбыттара, онна билеген онтон кәкке сылларга Всероссийской болалар. Новгородская областка тия ағабыд. Чақчы бу сақайриттен итинник суриятчыга бейеккен аммыт суғытоқ арысыя тахымна ұлған конкурс бу суытту ортос колатын далахына құлеті. Бүгін же бейеға бу студияға ағал біткенегелер бұтуғыз әргелері. Бу кинегелер булана бите 2-нче сүбе 1 сыл хаңа осколага кирибитигер анан оскола бит историятын бикер дискемен түмүктүр оннан тон маннык өйдөбүнүк оңгорасылтан суруктан 2 томнах оскола бит ветеран учуталларын үлехеттерин акты кинегете такыбыта онна буллагана кекке бу осколаны түмүктө бит биги выпускниктар бит сылларынан киндер класс лаячылары эме сүрдө күчүгөй бу жогун кинеге бу болан тагыста картыска тел бегенен лихе бу
аттанагынан аны бу бәйте дагыны элбак материал кумуллубутнан. Бу оттон оскола ден сайды түһе боллага ди. Онон осколаны динник историятын үетитен ижержгыт чакчыда керексе биллях. Отто билден турар бу оскола кенниги кемге биги наукага улаханнык сыгарамыт кини ситихитин эме кемнибит онуха бу эге осколагыт научный үленнен инникеге кардыга олу селбэх призердар бүгүн бияка кекке ситихилерин оголар бәйлер кепсихтары итинтен кепсир боллакка бу инновационный онна научный методический үле тухунан тугетенете Варвара Михайловна бахалыста. Билигин Российской Федерация үрәктәһенен элбәх уларылар бара туралларын бары бәккә билебит. Ол курдык саңа стандарт уанна үрәктәһен национальный проектларын үләгә килдире була турар. Онны та биһиге бу оскола научный методический уанна инновационный үләтен бир сүрүн тотула эти бола турар уларыларга килдиреге буландаһын, толкуйдаһын, проекттаһын үлләре бараллар. Бе оскола 2-нче агыс сылттан саңа стандарт киритин республикага бастыкаларынан сагалабаппыт. Ити пилотный режимден аттылар. Онна 2-нче 19 сылга ити бастыкы выпускадан тахарбаппыт. Биден төрдөс выпуск ити саңа стандартынан үйренне хаджар. То ол кемге туактыны телдерди. Стандарт офсайынан оскола эре тугуна кыгынан барбатчан сатан туган дупалажы иддебиле онны болана каспиди ого биле ханата кенеригер жогора талана сайддергер общество бараңата барыта кыттыктактен эти принципы тутахамыт беге тынча 2-нче 16 халлакка открытая школа ден проектынан республиканский инновационный площадка болбуппут. Эти проект бут 2-16-18 Илдархан гранын каһанны болбута 500 тыгынчылах гран этеди. Ол онна беге эти суманы баратын беге усталлар бут. Бу республикада сөттүгөр баран иделерин үдетелерге анахан болбутасы. Онан үти барыта бу кекелерге 12 учутал раз кораттарына Москванан, Санкт-Петербургнан, Казаннан ити үйренен келбиттер. Сайдан келер боллактар иди. Бу билген жеге агроскола болар кет быхытнан бу үннерер тюльпаннар гытын даганы, онногар ити жеженнер гитин даганы. Олар практиканы кытта сетимнен теорияны бирге колбон, хитинне научный кардыга балыскан саңа сайдыларга тагыстылар ди. Итини же теңге жүрелер, ого бәйте кетен көрөр курдугулетен кайтагы. Оттан ити кетен көрөр үле ди исливескетин жер үле оттан урутуркоттан барар, онуттан сайдан эхер. Онна биһиге оголор бут ити арастахымнаах конференциялар кыттаннар Россиятиге баран кытталлар. Онута быйыл самай хаңа сагалаахаммыт тенте агара каныскага туах агра куб ой агра нул ден лаборатория арыгдыбыт. Эти биһиге лаборатория арыгбытыгар осколага улуска амбастыкынан научный некоммерческий организация ден тербиппит төһүкүс болбута. Эти бибис лака терилибите онан биһиге деграннарга кыттыгар брамыллах битче. Онан эти создание агра нул ден научно-учебной лаборатории ден проектка кыттамыт эти грануламыт быйыл улахан үле барда. Онтан билген кепсияктеринде сөптах. Тыгырын оскола тетеник науканнан жарыктанытай чакчу бу наукага бастыга кардылар тинтен такар боллактыр ди оголор же салгы үлехет болан наукага сайдалларга реге клакка толус улахан делега даганы бу республика үрәгәритен юлага бу вакытта бияга бу педагог сыннан аяр коллектив кытыгар үлехет коллективка педагогический улахан сүйне коллектив кытыгар өссө төгүл сүгүрер битен биллере бит. Жоттон ситерен эбен этияка Балыста. именно методической кайынсканы ди. Оны то Варвара Михайловна сөтөгүл методический кайынска сүрүн өттөтөн учталлар профессионалдах болууларында профессиональ тахымдарын үртетиге барар. Ол көрдүк бей учталлар бут ортотугар холобор профессиональный конкурстарга кытты. Сылтан сыл оттан сетимен быспакка баран ер. Ол көрдүк хаме улахан сетибитнен болар бу 2-нче сүрбехллакка беге региону республиканы Волгоград коракка баран аттаппыт, уаннатон финалга тахыбыт Роман Николаевич Котоконов. Ой, Роман
Николаевич Оконов болар история общество знания учтала. Ол кени белемненергер элбах түһүмәгә биһиге ас буппут, онна ардыс кенере болбакка эти конкурска учитель года России кытты битер, сылы педагогический коллектив бука барата, үерага барата, элбах үерага. Оны таханнан ото биһиге учталлар бит методический турнир ден тыллар, кеккелларга быйыл республика аксыз төгөлөн тылында, ол тыллы битер үһүс төгөлөн биһи кыттар бит боллак бутна, үсигер кирен онна быйыл былырын абсолютно победитель боламыт, быйыл биһи командабыт бу мусустар ыйга Ульяновский коракка баран эми регионы представигын яктар. Учталлар командалары. Бүгүнже биһиги бу Онда ол кенеге битен текордерок битен барабыт. Сотенская школа. Икки пособие тапды. Ата да я ити бар. экрандан чөбәйтик. Эти школа кенеге бит болар эти биһиге школа бут. Кекке хылларга үлетен опытын түмпет школа бит бейтен энциклопедияда да дияк кайып, азбуката да дияк кайып, тох бар үлебе кайынскаты бука бар тенне кирер. Бу маннык сурукка бичикке каларарга чакчы даганы атыттарга опыт болон сөп боллага ди. Бу биһиге эттемди китенче асылтан саңстандарга килдериге үлелестирүчүн ол опыттын бу икки сборника тартыбыт. Бир сборникта икки учебно-методический комплект денсер. Бу организация внеурочной деятельности ден, оны интеграция и учебно и внеурочной деятельности ден. Мануттан бу туактен этебитти саңастандар осыны уроку традиционнеттан уротта ден билинги нучулнетта хамини урочной деятельности урогу таханан биле онду болланы биһиге оттан бу туактара ден урок онна урогу таханан үле онду кытта уапсы бирактаһын онна эби бирактаһын ситимлере үжөрөлүлөр көстөрдөр бу манна. Чечугай. Же бу науканы кытта үләгә өссө эһиге огону бу оскола партатыттан кыгы инникитегер ие боларга, же кайката боларга, тарбагар усраннык сатабылла боларга деме уяга, онан бүгүн биги студиядагер бу Екатерина Семеновна студияга же ижекел бүтүлерген. Бу кайдак бүтүнүтүн комуян оголору иске күскө үйрөтер кайсыкаган кепсиргер көрдөбүт. Тон биһи бу упымихинен оголор булана в основном те үңкү таңагар биһи оголор привлекайдыбыт. Хеп киндер булана бу тух парити огрунан кергеллерин, кара детальларын технология роктаргар даны, кружок занятияларгар даны оралдар. Она биһи бу учебно-производственной мастерской битихинен эссе эби атын кружоктар эмиле дидлер, ол курдук сиелинен иле. Онна айтына мода театра, онна биһиги оглор бут сыллата олимпиадаларга, технология олимпиадалар сүрдә хатииләхте кытталар. Онна тон билигин бу world skills тенти профессиональный компетенциялар көрәхтере буларына хачуга олорга, тоҗи тәккә хорого кен ло хаңарбат. Бигеннәрен ха үшөйдү кытталар, онна буквально бу беһәгә региональный күрәхтәһигә отборочный этапка бирәгәбит республика 15 оготуттан 5 огын отбордылар олак саңа кирен регионга кыттар булды. Хеп онна отон ону таханан бу биһиги бумыт тох заказка мелелир. Бу экраны барыбыт бу үлелилер. Ага, соттубут нехилеген осколабыт бу художественный коллективтарын тох партаңа хаба бу биһиги учебно-производственной мастерской битаханан инен тигиллен тахсар. Бу бүгүн студияга агалбыт бу сакалы хоңгутун эме олар кеңге тегистектер деген кетти. Бу темиддерин, бу отделкатын и бартын олар теңге тиге тикселлер. Онотон биһиги билигин 2 мастер болун үлелейбит. Онотто, конечно, мен бем деңе бастакы тугум идем ден закройщик, полигин бартын бем көргән, бартын баглан көһлән, сибелән берен ха тиктеребин. Үнүр бу хакыта кар такпытна улаттар кохан агалларгар бары эрки комоголун кетен туралларын хәле шугай. Эти боланатта бу осколабыт киритигер, биге осколабыт улаттарыр барларыр чакасыдай агы олга барларгар тохпар канону тутухан. Чечуге камзол тикпит битахан. Же ити курдук сотту ортос колата аныгы кем ирдебилигер сөптүбүннерен үтү үгестери салгы үетитерге кескиллер далахна хүлетин салгы биһиге кылгыз биллериге тохтобул кенеттен кепсехпит бигени кетте бирге болум.
Саска кере брахни көрсө бүгүн биһиги студия бу чакчы даганы бүгүн кахаңытагар даганы керкейен сименен турар. Бүгүн биһиги студия бутыгар бу тюльпаннары херге өссө жиңнак тыннак розаларга майгынныр бу анал зефир. Бу бүгүн биһиги студия бутыгар суотту орто школатын агротехнический салатыгар жарыктанар оголор үлелерин көрөгүт. Кинилер бүгүн өссө биһиги студия бутыгар көрөргүт курдук сип-сибихей бу амтаннах жежен. Бу барта мастердар итенне коллектив оскола оголорун үлелере. Бүгүн биһиги студия бутыгар режиссер бут. Өссө бу агро оскола тух оңохого, тух ахы үйлүү продукцияны белемнен тахарарын эхиханан көрдөрүгөн. Жаманы биһиги экранга билигин чугасты көрдөрөргө бу атты бутыгар урабыт. Бүгүн биһиги студия бутыгар салгы 2 бөлөккө биһиги студия бутыгар Варвара Егоровна Румянцева кине бу производственный үрәхтәһен мастера тык айстватын туйгуна. Биһиги студия бутыгар Николай Михайлович Катаконов кине эби үрәхтәһен педагога, робототехника анал салаятчыта болар. Онна өссө кетинче онагы сыллакка бу народтар 2 долларнагы лего конкурс лауреат улхан проектын кыйлага. Бүгүн биһиги студия бутыгар Эмма Егорова 9 класс үрнәчте инникиге карды республикатагы улхан научный практическая конференция призеры болар. Онна школа директора Ирина Михайловна бу касылактан жа агротехническая кайсыга көспүк күдү. Сотто осколата агротехническая хайската амбастан Ленхопхоз үлелен олорар кемиттен ылы үлени огону үлага кыһыннары хайыннары жөрели тутан сыгыран үлелегаттен олы бетер үленен дириңетен үретиден ти амбастан 1993 сыллака Бастакы республиканской экспериментальной площадка хинен создание школьного рыночного хозяйства, организации детской предпринимательской деятельности ден үленен экспериментальная площадка бол Бутити Михаил Николаевич Абрамов салайытынан онтон ылы эти үле салгадан бара турбута, оннотон 2003 сылтан ылы бу Саха Республикатын агроосколаларын сетемегер келбиппит, онното билеген Ассоциация агрошкол России мекирен олар бут. Сүрүн үле хайынсқата ден амбастан оттон растениеводство ден саланын учебно-производственный кахайстваны беге тутан үлелеппит. Ол кенниттен 2013 сылтан ылы де животноводство салатыгар сөйі ититинен сельскохозяйственный потребительский кооператив кескилден оскола ихинен учредитель эме школа болар, ол ихинен билеген үлелен камдан олорор. Онна бу быйылгыттан ылыхагалан өссө билиги олоққо тетемен сайдытын, саңа технологиялар кытта ого тыхайстватын сибэхин көрер инниттен агронул ден ола бетер агро-научно-учебные лаборатории Арияммыт билеген кастаган онна лабораториялар бәлерин үлелерин сагалатылар. Чечуге. Манна анал бу тыхайстватын халатыттан бу хала туйгуна мастер биһега Варвара Егоровна жа оглор кытта кайдах бу кайыска үлергетин кепсиргер көрдөһөтө бит. Ондан биһиге огону основном үленен итиден тугунан кайысканы үлелибит. Ол курдук оголор биһега өксүн производственная практика ден оробут. Ондукабыт биһене сылы эргитчи болар. Ол курдук калура биһега кыһынын сас сөһү төрөгөттөн оголор хотоңга хыжаннар нирейдери көрөллөр. Нах жүһүнүн үеретеллер. Онтон дальше туакка бараллар. Үнәй олордутугар бараллар. Онтон дальше биһиге сайылыкка кыһын таккабыт, сайылыктаакпы бэбит. Сото деребинетиттен хүрбе километр дахирге турар. Онно биһи оголор бут палаточный лагырттарынаннар, онно оголор такканнар. Туак бар хайыңы сайылык үлетигер барытыгар кыттыхаллар. Чакчы билебелери илилеринен тутан кабан үлелен. Оттон кортопуй боллуун огорот үннерите бягыт осколаны кыян качер кых жүскүр дебетерни хеленени. Биягыттан капыста эки гагылар, ол курдук биге онно сылгыттан быйыл холборо отуттонна капыстаны быспыттара олар оннотон кортоска мейүннер бит только кортоска кыра ол гана баран биге олар бу билигин туаха кыттыхан баханай кахайстваларга кыттыханнар эмелеллер. Онтон сайын сайылыкка бияха хасталагырдаахпыт ол курдук сайылык кыргыттара ден онна аксыз класстан үйе кыргыттар бары таккаллар, нирей хаталлар, ынак ирге үйренеллер, биге онна материальный технический да база бит элбэх, ол курдук биге үтер аппарат тахпыт.
онна үт соютар туохтаахпыт танкалаахпыт танка жанаттанар онна биһэханна туох сайылык оттон элбэх ынак таккар сүүхү таккар. Бүгүн же биһиги студиябыт самай бу керексир бир үтүү түгене бу билигин өссө бирде чугастан көрдүрүк кайын бу сот тутагы орто оскола үрнетчилери мастердара көрөн истен биһиги 5 градустак тымныбытыгар онтон толлубакка бу бараксаттар кайдакта курдук. Бүгүн биһиги студиябыт үчүгейкен сайынгы саскы керекеми санатан бу студияга кыһыл жеженнер же кергеттилер. Кайдак же үннерагати бу почвата ду гидропоника кайдак быгылактык барарын баалысты биһи көрдөһү тебетейгиттен Николай Михайлович. Бу гидропоника ден идеята точка роста туга бар биһиха федеральный проект халата бар. Онно буллана мин онно делим буллади. Оно агранул ден арылыта болбута. Булрын көңөттөн буланнымыта. Это булрын это короче. Юракин арылыта буланнымыта. Оно биһиге ол точка роста педагогтара эти агранулга хайда хыстыхпытын сөбийден сылтырдактыра ди биһиха. Отон биһене робототехника учутала боларын быһытынан эти умный дом, умная теплица инден халатынан токуйдабытым. Онна бу интернет көрөмен бу Камчаткага үннерелер бит. Хеп клубниканы гидропоникага олору уже марынна таммыт үлелен буланнан үлелен кирен бар бу. Кени сигин тутан турар боллага ди холобор. Капельный полив. Ахыналарыгар же эби ахаты тенген кайдак болары? Этинне булана технологията анырык тух точно дека. Эте холобор көлбү тута бар ди. Ол көлбү тута булана тух приместерда. Оно бастадан туран хокны ханады. То есть убытын фильтрды бит, онтон жа онна тух минеральный удобрениені кутабыт. Бу жежеңге эре надалах удобрениялары атын тухта хок болуктактен. Ону граммынан бирхененен расчётан кутуллар, эти химиктер хайылдар, растворның ораллар. Онна буллагана онтуйдарын тухка капельный поливынан минеральный вата ден субстраттах. Субстрат денде почва оннугар туттулар туга буллади. Онтойда минеральный ватата уже утун тутар, эти примехнин барытым тутар. Төһө элбэх же итини кустары турараты онна төһүнү ылагаты холобур сезонга. Биэха 35 квадрат биттерин 1 класс бердактыр ди. Бу проекттен ана. Онотон күнгөттөн шөбаты коңорон шөбатык бу октябрь, бастык октябрьга олордута болбута. Бастык октябрь олордуллу бутун кенеттен жордон 2 конугар бастыкы жажам митсиппите. Улата Ойтан ордан баран. Онна биле фригаден рассады калбите биһига соғуруттан үшө бакачты олақ болуп тахата. Онна билигин касабите болдар. Беханчайын болу. Же ити туунан биһиге салгы кепсиригер көрдүгү тибит бу анал бу курдук жеженнери үйреттен наукага сыстан бетин үлетен оңорбут Эмма Егороваттан. Эмма жебиги бу манны көрдүк бүтүнө кинилер кемейдеринен даган арастар. Онна көстүлери эми арас болары битти. Же тугуен белити көрдүң бең наукага сыстан же бу улакан бастыгы кардын оңорбукке тугу белитетиң бу жеженнерден. Мен боллагына Мен боллагына бөленен бәйм научный үлага кыттабын. Оны таханан научный үлага кыттар боламын. Бәйм туспа катайын көрөр боламын. Мен үксін биологическа өтеттен көрөбін. Қайда жажамет сайдан ихерин, қайда холар ярын. Тоқ болбутын катайын мет бихиге үксін мүнік сорынан ихебет. Онтой бутагар отандык катайын көрөбін. Көне да баа үнне болбаттой. Бүйен крадискан эмекинен бүйбейдетигит. Амастан олорду путан кайттан курутан наркотиер этебет, тогойтар кинелер үшөйдүк сайдалык этелер. Ол канна хатиньй кенниттен аксыни сагылыгытыгар бетер же көх массатын ылан үшөйдүк күнөр болан хатыр болбакка ата үскин күн бола кетир болбуппут. Амтанын атын жеженнер кытты кетен көрдөккө кайдагай колбары бия кытайттан келерди. Эбетер бу манна союрге ми үннерелер син бирду. Тух уратлагы.
Мен сана бар биһиге жежемет тыагы үйнер жежен кытта майгына тахпансап. Экологический раз болла. Мен бәм амастан майгына амсай буп бар. Бәм харазы тыага үйнер биһиге жежемет бар ди, онны майгына пытым. Мен негес багайды. Отчутугар энже бу түһө бу эби ахылык бар булуктагын көрүүнү карыйыны бартын науканнан себестен кетен көрдөгөн ди. Биһине кетен көрөбүт. Тох тибетин, тох тиерин, оно ми бартын тибе поллагын эбен беребит, каян беребит. Жибең өттүгүттен тухнада диханыгыны кетен көрбүкке. Өссө кайдак кенени үннерикка бу комурлетигер элбеге кайдагылык койбу. Мен сына бар өссө бу бырыяк пысайдарын тухугар диен, араз сорттары ылын көрөк кохап, онан өтеңнен көрөргө диен. Кайык бутын магарам. Чечуге. Онтон робототехника ден хиха бу точка ростейнелеме бар буллага ди. Итинде же кайдагай тыголору кайда хысталлары. Атын робототехника ден мен эте ара икки көрүмнак болор. Программирование, онна инженерия өттүдө хап. Меха уллана фыты үйрөнмөткө быгытнан ари инженерне өттүн көрөбүн. Программирование тигер булана атын хин үйрөтөбүт, конечно, но в основном биле холора робот тымныга кайда хүлелектари инде курдук биле билиңе манна условияны өйдөн турарым токуйда болор. Бу же кетен көрдүк кына элине махавны эге сколагыттан бу агротехнический кайскандан хеджибит оголор. Улухон олокко таккыларгар бу солтада кайдагай. Төһөтереге берери. Отон бастан тонун агрошколага үйрөнмөт ого амбастан тох иддебилер хим бир тураллар кини тыгырыгар төннен таккан үлетин местетин бейте болунар оны кытта специалист быгытынан онна сөптөк жон үлелире үле местетин булар билинге технология олох тетиме хайдан турар кемигер саңа технологияны аты хастатын салатыгар эре болбакка холобор агынан өлүнөн качыйга үлелек болууга терийден оны то билен турар биге выпускниктар быт анал иделе бүтереллер быты хастатын салатын оны келенер багына хасталарга онотон бар үлелен олар холобор сельскохозяйственный производственный кооператив салаячылары өлү делетечи де туйма кооператив салаячта бука барты биге выпускниктар быт оларда бейлери үле местетин кытта терьер жон болан такалар. Аттон Варвара Гуровнен беңеме бу скпкга үлелер боллаган ди. Же оголору теңге үлелетен онна келин бу скпкга туалак жон үле жон болаларгар кетен көрөгөн до кайдага бити. Онтон, конечно, оголор мен кетен көрөбүн. Кастого мен научно-практический конференция кыттандар мен оголорум сетихилеммиттере. Ол курдугун ПК-ларга кыттандар лауреатты болбуттара. Онно в основном оголору көрдакы оголор мен санабар наха сайылыгы хөбүлүллер. Оголор сайылыкка таканнар биле бээлер кайдагара арыллаллар. Кенлер ол оны таханан бияхати кыргыттар эре хеджибаттар олаттар кытта хеджаллар. Ол курду колбору бияха баатурдар ден олаттар лагырдары эмиелелер. Ол курду бия олорбут көрү туппуттара үс алаха. Бартын тыс тукартын махны бээлер белемнен, бээлер хаян, омхагын каханигиннен. Онда көрдөкө олаттар нахаулеттер кыргыттар баланы тух бары бартын дирехергиллер. Онтон эме биһиге соттубут нехелеген хандык кырын нехелек болбатах. Ол биһигер ынак ыры кайдакта билбет кыргыттар эме баалар. Же онно эге тирек көмө болор жон чакчы бу тыгайстватын халатыттан келен үлеге жергетолус керексенер. Бирим хан оттон же бу бегат продукциягатнан эге остубой гутун качынагытту. Дене хитерен этер боллаха туактенде тут производство өттөр үлелехебит аңардас холобор эти сирдяхпит оттахпыт оту текке галлах сүрбалта астыгалах холобор оттонор ходуха сирдердяхпит уанга биге бахналахпыт онуттан сирим мандык уларыттан эти холобор отутту түрдүнү тонна биге капустанылар эби боллахпытна туах бейера остуун болбакка биге үксүн заявканан улус осколаларын били үйрак терителерин качыйга онна отон нехленя бихети саяпканы үлелибит. Оннотон бу иннибитер тура продукциялар эти мәне бул батактар эти быйыл беги сагалатыбыт бир Ленокс Нафонтова ден онуска үйренер ого бетин индивидуальный проектына неме сублимация овощных продукций ден ол бетер бияха биле овощер хранилище ана хуак боллади олен өркемге беби продукция бутун тутан олорорга кинеха туак табыга суак проблемалахпыт. Онун то билген бу проект сублимация
наха тохта тенен эрер билинге технология боларын быһытынан кене бәйтин 5-тен 10 сылгадлы хранениета олох доступный болар. Онны бәйтин бастака качествотын сүтербет. Onun bildiği проект bud bihene akılabır bu o projeye bilin grangı ülelehenerebit onu ol tabılınağına ulahan suşilne şkaftarı ngılamıt ehilgötüyor aktifsizke uluslarga imенно agroşkolalarga bebit oğra tahan aha bortu bolan Bilen turar içeri. Olhin olonlukka bile kaçır kurdugülülerge anal projeye mi Allah hiç. Качестводан хүтәрбәт Allah боллага hiç akılabır borçtan orabut etinnet salattan orabut ol bu kabartan ukuttun ere kipeto kuttahını beyti tilden kerer. Сотто ортос колатын өрнәчиләре бәйләре бу сибехей морковтан, onun сибекелеттен анал бу курдук. Упаковкага ороннар оннар коту хирге бәйтин амтанын иңемтелле обществотын хүтәрбәтен курдук тәринен оңрохтырын себебит. Онан оскола үтчаты бәйе сиргер отугар бериниләк боларга бәйбер дуксетін бәйен орын тахарарга улхан тирәк болар. Халгы келер түймәккә. Сотто ортос колатын аяр коллективе бүгін биһиги студия битигер жеттир, студия битигер халгы бәби туй бутуттан кайдакта курдук үчүгәйкен ара сувенирлары онногор бу курдук. Тоска майгынныр гыгаялары өссекине огроннан симеммит. Онна бу курдук сака бәтин үтүе үгеһе болбыт хиттерин бу сотто ортос колатын эби үрәхтәһенен жарыктанар анал студията кургога белемнир. Онан да бүгүн биһиги студия бит салгы 200 бөлөк бүтүгөр биһиги жеттир. Антонина Егоровна Константинова эби үрәхтәһен педагога курго калаячта Саха Республикатын үрәгәритен туйгуна үтөкүннән. Эйха истин мактал битен жерде бит бүгүн кайдакта курдук үчүгәйкән үләгин биһиги студияга көрдүрә албыккар. Семен Гаврилевич Петухов бүгін биһиги студия битгеджета кени көңүл тустуга тренер. Онна бу кени итилләчиләре онногыр илин сибирге тия бастыңнар кеккелергер аттамыт үтөкәннәх тренер үтөкөннән. Бүгін эн итилләчең биһига келен олорор бу Максим Григорьев илин сибирге көңүл тустуга чемпион, призер, онна бу Дети Азии улахан народтар иккардаларнага күрәхтәһи түт бастыңын һәр кит бастың бүгін металларны җебе студиятер кидде әгәрдә. Җәванна көрөбүт студия битгәр олус кыһаллан мөхәллән туастан бәйтин үлеләрен оңролорор биһа Герман Татаринов аксыз класс үрнәчтә кенеҗә бу студия битгәр анал бәйтин Тойтын оңор буд продукциятын эфир бүтүтә биһәкә көрдөрөга араһа тугарын тренея оңор оларар быһлах бүгүн биһиги студия бит эҗҗета кинеҗә бу World Skills Россияга ытыллар идәгә табыгастактык сайыннары улхан конкурсын эмия призеры болар бу курдук кен тутту соттор тусколатын үрнәчиләре онны итиләчләре же эби үрәхтәһеңгә спорт өттүгәр ирне махалына. Ото эби үрәхтәһен ден бу үрәхтәһен бир самай тутула сүрүн дигенен ядро боллар. Ола бетер ого аңарда сколаттан предметный базовый билинерлан тахбакка предметке интерес өскөктә именно эби жарыттан. Ола бетер эби үрәхтәһентен кене багатын, кене сатабылын, кене интерехен учуаттан туран хеп олен ого өскөтөн багарар эби боллагына. Ол идега кене тухайлар эби боллагына үрәхтардыгытадан онтан себестәхтен мәнәт беттер. Биос коллабытыгар эби берактан урук-урукаттан сүрүн местен ыларден улахан болгомтону ол бетер бир кемге бахлабыр биһа бар болла хылжыбытта бу самай тоха эби берактанга онна мастердар оны тагынан эби берактан педагогтар опсе 15 аксаңы тие. Андас курвактарынан дом детского творчества ден биһиге туспа зданиялар хатибит. Онна эти билин деревня мастеров тен проект республикага нахачыдык тарганна эти проект сүрүн амбастыкы тартаксыта проектга биһи сколаттан тахыбыта. Ол бетер тренердер бик китти. Ол бетер педагогический амбастыкы тылдыбыт ярмарка биһиге
не этергедлы 12 мастер баран хаңала сулугар мастер подмастерие ден принцибинен бээлерин үлелерин бахатчыты олоран нерен сатабылга үеретини онтан сагалабыттара. Онтан эби үрактәһеңгә кайыска элбәх бу технический тугу таһаннан прикладной кайыскалар баалар тух эстетика да түгәр бияка баалар өлөне кытала улахан үнкү ансамбллахпыт эмия касемит көлөне үнкү хүттәре кине битерде холовар Матрона Петровна Яковлева, Анатолий Петрович Ермолаев курдук хореограф постановщик ден хореограф репетитор ден теңге жөрелен улахан өлөне кытала ансамбль улахан түгелгәләргә кинен архилҗыбта хилҗар уанна билеген холовар бир салабы хитнан уанна бу спортивный эйгәне билгәннәр агалдыбыт билген кине итилләтчеләре холовар бияка улахан Саха Республикатын улахан түгелгәләргә аттатар ите ариан түтринде болдун Семен хеменеп то болдун олар бука барты бихас колнаттан кына түнен итилен тахты. Чакчы кына үнен таксыбыт оголор эге сколактан эре болбакка өссө улус кутун оны республика битен улахан дойду андойду түргетегер аттаталар. Же эби үрәктәни хинен бүгүн бихеха бу той оңоктарга анал кургок келен олорор антайның горовна же бахалыста кургок кутун кайдак сайыннаран материал гытын кайдак булан олар кытта үле йирген бахалыста кепсиргер. Так, бейонтон материал бүтін намсырский трактен олған карьер бәрі онтон барамыд. Үс солға бидді туттар гына әлбәқ гына ыламыд. Қахана бұд, қаханан ағалан ура бұд. Онна жем той бүтін растан, той бүтін этергідлі суян, таран, онна бар силистерин, мутуктарын баратын сиделәммит, оғылырға жай үліға тахарабын оннық сиделәммит. Мен күргөк бар булана начальник классын хыджаллар, онна 10 класс кырлы хыджаллар. Оғылар бұл күргөкка наха үйерін көтін келелер, онна бәлері бұл осай үйері қанеттен сынянан, оны маны чөчуен оңырын, бардақтарынан сүргелері көтіғылер, онна тоқтар әрі табылыннағына, жонырғар, кәпсен, жонырынды үйерделер дейбін мен. Билен тұрар. Бүгінже ән аттығар келен олырыр бұл Герман Татаринов, микрофоны чөгі әтіғқа, Германжа тугу бүгін бігеға тойттан оңырылыр оғыны, үлелі үлелеген кәпсәрі. Мен білейін бұл тойынан тоқ часқа орар гынамын. Покажин тоолу хагынан булак. Бии көрдөх бүтне эйха бу кастаган эти туттар бахактарда хакынды. Ити тух материалдан ити тухтары того челбеги. Бу маманан алуу материалдан. Себеп? Бу тимирдак. Тимирдак тоқ куруктак ту кыйын. Ти түгәгән оңороргар. Кагын. Себеп? Бу багынан подравнение гына каямынан. Тәңнән берән бартан тәң булыктак буллага ди. Дити тоңон ен калбат бит той дикте битти. Антайны горына китте жеккен кепсәңерәнде. Тухити свойстволары. Той бут бияне сака хиттен алалар. Нам жете битти. Онна сыпсырдык бустага сыпсырдык көрүнгенер. Онтон кели тойдар бәдер жөннәре катаркайдыңы болар, мұнна сир-сир тойотын атанатын жөннәк болар. Бейі ылар тойбыт арыта қойу желдер, олихин бұлланы туға оңыран керен бардаққа оңығық бет чолкайдық тақсар. Бұл Герман қолабыра меға 3 сыл жары кірді. Онна арас көріқтарге меға күттар, Оны оңғығын жа кечейен оңырдағына келені ажаға жүйдік табылланы ихер. Мантығайын жа білігін оңырын ихеға көддіріуға, оны оғырдан, таймалан, туық барын барытын чеңетін оңырдағына келін атын выставкаларға да күттар ихет қамғыз болуын жен саныбын. Бихе пирбит оттан қылғанан өбәстен бихеге бұл эпир бүтөрлі Герман итінттен тугуң оран тахарбытын қаннық түймәққа кәлбетін көріқ біт. Осколы кейін тұттуыты жа спортивнай олық. Бүгін бихеге студия бітігер бұл көңіл тұстуға жақчыдағыны Сүмен Гөлевич идәтчілері.
улахан даргонноқтук аттанар бие спортсменнар бит. Олорго жа жарктыргерен тугу ирдигини. Аңардас бу эткан өттүненер болбакка өй сана тулур сыл туруру табары болу. Оны сетихилер тустарына. Бем чорупчу школа интернатыр өрен битим. Улуу тренер дебетип битир шкоркенга чилди битим. Оны тосуттугу бу келин бем ортанал спортивный олимпийскерлер белемнер школага тренер филиалга тренер бүгүнөлөйбүн. Интернаттак бит тоосулустан балалар оны улус усалтан улуун хеттен элейттен. Оту тоголорор эки кыстак бит. Тетиндик набордамын бу 10 сылтан үлелен келди. Очо республикада хабаннак боллага ди. Тоосулус. Дигер интернат муниципальный, но бем ыңыран кемкелеринен ылан оғла жарқтын ажалдар. Ариан тютрин эми искитнен астага ди. Ариан тютрин бейспитин аспыта. Ты жечуге. Энде олортон туй дигине те аңардас эт канырыттынын болбак көссө. Отон бе школа тагым өттүк, стату хүрдүк, олен бейне тоқолор республика эйнен Дальний Восток мына Россия жен. Бу билген экранга көрөр бит раха эге күрөктиге бара жергит бахлак бакартскаларга те. Гон ите карска турар бе тусту аян тусту ен проекттакпыт. Олар жан бу сборнагер хабылдар олар бу батак интернеттен бу тустар олар буттан талан бейбетиндик. Булырын илрал уланда халыпыт, булырын Элиста, Волгоград, Уфа халыпыт. Итиндик талан буя соңорон олар готтон бир эттинен воспитательный үле, икенен директорга сайты, оны то өй санайт. Дмитрий Петрович көремек кеге боларгынан кене нематынеме итәчләргә бу катердә җир булыктакын. Биге оннук үнрүнеме көрән торабы тез колатыр хиҗамет. Җә биге бу Максим металләрген көрдерәр. Һамай кен туттар металлен канныгы бүгенҗә биге түрдә калды. Җә инегер тутан оларыңын кепсәре. Буланы тох до Фоген Дальний Восток кене. Благовещенский голода отборочный име тагымнак Арсия балар крахтие, Нарфаминский голодар ул крахтие дигән. Мы буланы 5 кило булды, кисвидем манна. Тох бастан тохка сак бурят олын китеп бидем. Тустамын кайбытын финаллабыдым. Анна финалламын кисвидем бу. Чечуге. Дети Азии оню энесе төрдүс. Эми бир бастыңнар кеккелерге кит битик. Дети Азии тох бар тох бастан перекиткалабыдым. Бүлү кытта, маны сборная жан. Перекалкаламын кайбыдым, Антон бар бастан Приморский олын кытта кирбидим. Кирмин кайбыдым, Антон эме Приморский олын кытта кирбидим. Билгинже бу уятчы гыладени бихете битти. Колобор тренерин эйха наставник олокко сирдир кейдени теккан хөптө. Канны качестволары кине эйхеңерери. Оттон качысы тох бардын шөйтер. Тохта тохтех. Колобор бу аңардас илиге такка кыктагыр болбакка үсү тустуден өйлетеме боллага дейт. Өйлө албак ниманы сыймайдыр көп болой. Албак бу. Тох барда бүтчентүнөн бартан өлелибит. Жаркыдыр. Өйхана эметүнөн бартынан. Бу этелер ди колобор улукка сетилак боларга сылген. Тренер кетине тоханалаккыны. Отон бе билген осколотортон боолога хеттах условия барты бар. Залбыт Антон Николаевич Константинов бу республика жона үгүстөрө билелер. Кине атынан залга жактыны бут бем тренерим. Онотон бу олар ул залга топар условия барты бар. Ковер сутар белем игровой зал. Мунун тенапты условия да кадак билинга тока условия петтир. Алыс шуга. Ануга бу салаятчы директор бухитнан Ирмаханна ити условияны бардын терьер тогон аданы. Кимнек таккалары хегитте. Отот тух сенде оскола бейте кайбара кайысканы привлекательный болуктак. Ол бетер онны кас бидди учуталтан тутулуктак ден, кене үлетен, кене учуталы батыган ого келерден. Оноттон бихи то бу кайысканы колобор спортивный көңүл тусту филиалы аңартас бихияка билен ите питтерин курдук то сулустан отот ого келен үйрен олорор. Ити сылы оскола тер боллака 2 класс комплект. Билендир. Элбе колобор бихиге оскола бут үлетер хамнагар элбегай да этерден, оноттон условияны терийте питтерин курдук самый ого табагаста условия ден билген үйренер олорор условия бука барта бар ден болла. Онно-то главное белертен элбек тутулуктах, терапия поддержката надо болара,
ирденеллер ден онна тепиттерин курдук школаны халбак проекттар баллар ол аян тусту ден проект бир туга холобор киннерге ананар бу аңарда күракта хигер ден болбакка аңарда эти образовательный аңарда сайды кеңеге тахары ден оннан мотивация Же биги эфир бүттүмүгер Антайна Горовна үрнәтчиң үлетин сыналыр болаккана тухтине тенетей. Каннык же түймәккә келле, онна инникиден хеге бу үлелер гитнен бу стапкаларга кыттар буланнар уркуттуар кайдага тей. Тинник ситехилер. Биги тон оглар бут арасан октуран оңрондара выставкаларга элбакты кыттабыт. Ол курдук самаяттан кыттар выставкабыт Радуга Север ден болар. Оны таханан элбэх улуспет хинен ыдыллары выставкалар кенне мелчи кыттабыт. Жетене ситехилери багарабыт. Жере бүгүн үлән табылынна дуа. Ола кылгастык. Табылла нерду? Этехин тоғыр табыллан әрер. Жешуге сақаларга теллер белие билге бар ден, онун бүгүн биги студия битигер бу бет уюттан оңохога сатанан табылла нерден эппите, эге сколагат өссө сетихилак табыллылак, спортка өссө олхан элбак кыл көмүс метеллак боларгар. Эби өректәңге наукага саңа сайдылар бар болаларгар кыагы берер. Бу курдук сотту орто сколата анғы кем ирдебилинен жакчыдаганы Россия гранын президентин ылбытын мәктелен сайдыга кардылыр. Онон өссө саңа сетихилери багарабыт көрсөк кадери.